wei usnar penyabreu ubashir khaibha badlat tip kertengnya kumu Abu Bilal al-Minoki utei usnar penyabreu ubashir khai ubasyong sa'at hakitap niang jongkakan hun leno ISIS katkum kajinga thujui khubor laong Abu Bilal al-Minoki udei uwei komandar jongkakan hun leno ISIS bat hapo ga jingalam jong katei kakan hun leno kalalong aktif bha bat penklan gi kampentrim nakaliang jongka Amerika kala thuet bha utei Henry jelang ujano bat ladon jingte bau Abu Bilal ula pedri syaki benta jongka Afrika kumta klempen slam nagaling jungu Donald Trump ulaya kontak bat kinong yalam kari Afrika bania trailang bat kisipayong ka Amerika kumno banyo penkuit no ya Bilal nagaling jongka Afrika ru klem dapen slam kala kongu bania trailang bat kisipayong ka Amerika haringkat kejinga trailang bat kisipai ka Nigeria kisipai ka Amerika kila yo ban bom penkuit no ya Abu Bilal al-Minoki hapo Afrika.